گفتوگۆکەم لەگەڵ بەڕێز فەرێق عەزیز وەیسی فەرماندەی پێشمەرگەی سێرەڤانی. بەڕێز فەرێق عەزیز وەیسی بەخێر بێت. سپاس باوەدەبوونتان. لەبارەی ڕۆڵی پێشمەرگە لە پاراستنی قاوەرەی هەرێمی کوردستاندا هەموومان نەزانین ڕۆڵی پێشمەرگە چی و چەند قارەمانانەیە، بەڵام پارتی وەک حیزب چ ڕۆڵێکی لەم ناوەندەدا ژێڕاوە؟ زۆر سوپاس. طبعا پارتی خوددانا چەندین شۆڕەشێت مەزنە. ئەف شۆڕەشانەش بۆ خاطرا داخوازا مافێ کوردای ڕەوا و یەهشتنا کوردا bi mafên xۆیان ڕەوا xebat û têkoşîneka mezin kirî. Evrûkê jî berdewam e lenê piştî van şoreşa te dê encamekî mezin ku em nûke xwedanê kiyanekî şibh serbexwîne û destûrî di nava Iraqê da ku mafê me hatiye diyarkirin. Li vêrê da partî hêza here karîger e, here bingehîye esasiye ji bo parastina sunûrê Herêma Kurdistanê û pêşmerge teban minefezê vê cêbecêkerê vê plana Partî Demokratîk Kurdistan û tedî Partî Demokratîk Kurdistan hikûmeta Herêma Kurdistanê çünkü hikûmet vê rolê dibînîtin, rol muessesata tê tekirin. Hemî xelkekî tê da ihtimala di nava leşkerê Kurdistanê da hemî hezabet siyasî hemî xelkî cêwayê tê da lê pêşmergê ku perwerde partî da hatine vêrê û hem jî hikûmeta ku mafekî intîxabî helbijartinê ku şilay partî ve tê te îdare kirin ku evrûke rêzdar Mesrûr Barzanî ye. Yani rolekî gelek mezin heye di parastina Kurdistanê da û pêşxistina muessesa leşkerî, muessesa emnî sertaserî û hem jî parastina emniyeta xelkê Kurdistanê. بەڵێ لە چەندین بۆنەدا بینیومانە و بیستیومانە کە سەرۆک بارزانî ئەڵێ پێش هەر شتێک من پێشمەرگەم. ئەمەی سەرۆک بارزانî ئەیڵێ بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان تا چەند هێز و بڕوا بەخۆبوون و بەرگریەکی بێستریان پێدات. پێشمەرگە قۆناغەکە زۆر پێشکەفتی دەرباز کردی ینی نوکە پێشمەرگە فێر بووە کاچەوە خۆلگۆر مەرحەلا دەرباز کرد. تەبەن ئەڤە ژی بوو کێڤە دیارێتەوە بۆ ڕێڤەبەری و قیادا لەشکریە ku heye hemî zanîn ke hemî pêşmergê Kurdistanê yani heta serokê hikûmetê serokê herêmê îlhama xwe cenabê Serok Barzanî werdigirin. Serok Barzanî hem xemxorekî mezin e bû vê hêzê û pêşxistina wê û hem bû wekû mesuliyeteka mebde û exlaqîş beramber xelkê Kurdistanê ku parastina wê biketin ji bo wê jî dizanîtin yani tu li gor şert û zirofa xwe negorî û xwe neguncînî gel wan şert û zirofa nemimkîn e tu bişî berdewam bibî. Yani rast e pêşmergey gelek qaramanetiye mezinê tomar kirîn, serkeftinê mezinê tomar kirîn. Ev şerê Daeş li ber çavê me hemiya ye, şerê Pirdê û Sihêla û hemî deverên ku vedît yani çawa çêbû çawaşiya Kurdistan careka dî bimîn teve ew plana hem eqlîmî hem Iraqê hem navxwî hemî pîş kirin. Lê ew demek bû serdemek bû gorankarî zor zît çê dibin. Yani layê teknolojî da layê şêwazê tanzîmê da veja partî li vêrê ez bêjim destpêşxera yekem e di nava leşkerî da ku li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê da hewl daye ewan fermanên Cenabê Serokî pêşmerge êdî xwe bigorîtin li gel vê weqeyê ku heye. Lewma ez dişêm bêjme te lûtkê pêşkeftinê da ye wî hêzê da ye û çi cara wekî vê gavê pêşmerge hinde negehiştiye wê hêzê wê qudretê wê şiyanê ya ku evrûke gehiştiye. Hem tu warê tanzîmê da hem tu warê perwerdê da hem tu warê çek û teknolojiya çekî da û tiştê gelekê giring evrûke ku heye ev jî pêşmerge dişêtin
تراده که باش اعتماد لسر خوب بکتن شیانت خوب کت امکانات خوب بکتن اما کاری که گله که گرینگ بو کو دناوا پیشمرگی ایدا مسا پیشمرگی ایدا پیش کفتن راسته مثلا حتی به گاویجی حلفا هاوکارن بله او هاوکاری کوتن نلگور وی وقتیه یکو ام پیوستین لو ما همه شیان یه سفربر کرین کو پیشمرگه بگه تا به آستی کوبشتن هم حریم پارزید هم خلکی کردستان تو این بالا تا چند چکو پیدایستی گرینگه آندش راحیتی پیشمرگه خوی گرینگه لای دیگ تو زانیم پیشمرگه لسرسی مباده ایک لایوی جسمی یعنی بدنی و فیر ببیتن کچوا چکی دستوی دا کار بیتن یعنی تدریب و پاشی نیجی او پیشمرگه لازمه دلای سایکولوژی دا بیت آماده کرن و باوری به قضیه بیت و بود کتن یعنی پیشمرگه که کو نزانیتن آرمان جاویل کیره بره بنگاویل کیره آرمان جاویل چیه اگه سرکویجی چید بیتن او سرکفتن نبیت بهراوی لو ما پیشمرگه منو که ابروکه باشد آرمانجا خو گشتی لو ما بروحه که گله که بلند فیداکاریه که بلند کار خود کتن یعنی هفسنگه که دناف برا لایوی فیزیکی لایوی روحی معنوی و لایوی سایکولوژی اف بالانسا گله که بسانهینی نتو بشه راگری لی اوه انجام پرورده که گله که پیشکفتی یا بلنده و لهمی دمه که زیده تر کرد و بری خوب ده همی وارکی دا پیشمرگه راهنانان دبینید پرورده دبینیدن و هولدن لسر پیشکتی ترین تکنولوژی خورا بینیدن و اگر هاتو چند سلاح برانبر بقوتش بیتن لی همی تشتاکی ریاوه های جوه همی زده تر اگر تا پلانکا باشه بیتن و اراده کا باشه بیتن و روحیه کا بلند بیتن و کی جناب سروکی دائما تأکید السر بابت اراده و روحی و معنوی دکتن اوانا وقتی حاد نچکرن هزا دشمنی لبروی چی بیتنجی بس دیسانجی دشیتن ریا که پیدا بکتن کبشت خل بران بروی بگیریتن و پارستن ولات خوب بکتن بله دوست و دشمن شایەتی بۆ وادن کە باس دێتە سەر باسی پاراستنی قواری هەرێمی کوردستان و ئاڵای کوردستان و بەرگریکردن لە خاکی کوردستان ناوی پارتی دێ لە پاڵیا بۆ پارتیە مرکە قورسەی خستۆتە سەر شانی خۆی کە بێ پارێزەری خاکی کوردستان و قواری دەستوری هەرێم و ئاڵای کوردستانیش بێت پارتی بۆ ئەوە دروست ساڵا چلو شەشێ داهاتە چێکردن لە دەمێکی داکو گشت بوون درجه که کویدی کردستان نمینیدن یعنی کردستان خلاص بیتون و کردستان نمینیدن لپارچندی همی تایبتی پشتی شورش محابات تیچ و یک جارو او مسئولیت های خصیه یعنی پارتی میرادگیرا شورشن کردستانه احزاب دیگه کرد از وکی عسکره کی ناخوم از وکی که سیاست برای خوب بدمه یعنی او تاریخ در بازبویی پارتی میرادگیر وان همیش و رشد کردایتی و کردستانه بویجی تو برای خوب ده کلتور کردی اخلاق کردی جیانا کردواری همی پیودیاره بله خود گوریتن لگور واقع که هیا لجوهر خونا گوریتن یعنی جوهر کردایتی هرا پیودیاره لأوان دی مثلا تقلیدا گلک حرکات دنیای کری احزاب دنیای کری پارتیش استفاده و حرکات کری لی اعتماد خوی سر کلتور خو او جوهره کما مقاومات کردواری ابتنا اخلاق کردواری جسارت کردا خوراگیریا کردا وفاء کردا
بخو بو یک و دو بو قضیه خو بو سرکرده خو اوانا همی دکلن تزانی پارتی لگلوی جی لو مانه پارتی مسئولیت آبه یه دیتره احتمالا مثلا یه چی بوی بخاطر هنده کو نویاد گل پارتی بیتن یه خواستی مثلا خوب تشتکی دوه گرده آنجی مؤثر بویا با ایدئولوژیت که وجاب تایبتی و قرنه بیسته دا یعنی الناوراست بيبقى انا بشتي شورش اكتوبر دبيني مثلا قال لك حركات ماركسيز دركاتن ما دركاتن ين سر تقليدا كملسون كي دركاتن يعني قال لك تقليدي قال لك افدي دركاتن و بناخي شي كردياتي بناخي شي كردياني خوب امميات وغيره دا ديركتن مثلا في حركه السوسياليستي براني وانا كردستان وكو حلقه كو ضعيف ديد بابت نتوي اگر هيچ نتوي نبو وكي چو اسلامي مثلا دي بيجن ام بو كرداتي وكردستان وقت تنقاف دبن بس وقت تتصر واقعي اوانا بو خلافتك كانوا اسلامي بيتن وابدي كردستان تدانينا يعني المبدا كو تيدا هنا لو ما تنشي وان بيني مقارنه بك جال بارتي بو بارستنا كردستاني لو ما بارتي مسؤوليتك اخلاقي مبدئي وتاريخي جي وبارتي تاريخها بويا ابرويا هاي ومستقبل جي هرديسا بارتيه از في قناعتي پێم خۆشە لێرەوە پامێکە ڕاستی هێزەکانی پێشمەرگی کوردستان کەی لە ڕێی کوردستان سوچوارەوە کە وەک بانگەشەی هەڵبژاردن کە دوایین ساتەکانی بانگەشی هەڵبژاردنە کە ڕووبکەنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بدەن. یەکەم تشت ئەو مەسئولیەتە کۆنوکەدا ئەمە بابەتی ئەمنی لازمە ئەم گەلێکی ڕۆلی خۆ ببینین چونکی زێدەتری 85 نقطه مدگل پلیس و آسایش افدیرین هر سیده که بگیره حتی دچیتا زاخو منطقه ما 140 شلا دزه و باتی فیبکانی ماسه یعنی دهو که هبلیره و ماده 140 جی دوره که مزن و مسئولیت که مزنات سرسی وادا دویتن ام یکم جار مواطن ما دلنیا بیتن که به آزادی بچیتا سر صندوقه اوه بابت دی ابرو ام همید زانین ما پیوستی بهزکی های دفاعش کردستانه بکتن و کردایتی بکتن و دستوری بکتن اوه که ما فی کردا برقرار کری لو ما بانگوازی ما اوه همی بو لیستا 275 لیستا پارتی دموکراتی کردستانه او بر بجیرد کد وی پارتی دا ام باوریا خوب بدینه دا اوانا سرکبن و دا بشین هزکی و ساچه کن دفاع وکی جناب سروکی گوتی ایدی اف قناغم در باز بکنم بس حق کردا تنه برای خوب دینه آن حق خلق کردستان برای خوب دینه دویتن ام مظلومه که عراق دا لکیره بیتن ام دفاع جه بکن و از بارم خلق ما عربیش ابروکه نوکه گشتینه به قناعت او باریا جناب سروکی هی فرق دکتن یعنی نوکه گوتن جناب سروکی دزانن اف گوتن نوه که گوتنه که بو روژ انتخابات یا بو خاطر شرکانی رابردو بتایبه لشر دجی داعشا پیشمرگاوی سلمان هر چی تشتکی که جناب سروکی بیجیتن بابت که مبدئی و مسئولش برانبر به گوتنه و اوه امرکشی بوان کسی که گریدای پارتی ندچه نبیره لازمه افروی و دفاع هر کسی که ببینن حقاریه مظلومه و اوه اساسه لو ما پیوسته بو هر کسی که با اخلاق و هست مظلومیت خلقی بکد لازمه دنگ خوب ده تا پارتی دموکراتی کردستان بله برایس فریق عزیز ویسی فرمانده پیشمرگی زیرفانی سپاس با آمده بونتان لستودیو کردستان سپاس بخیر سپاس در جواب سپاس خوشحال بون سپاس من شروع